هێزên komandos ên serbihêzên Sûriya Demokratîk Hesedê li gund dewarê parêzgeha Dêrezorê digarên xwe yên çavdêriyê de berdewam in. Ew gar navçeyên Cezre, Baxoz, Hecîn, Zîban û çend deverên din li xwe digirin. Li gorî ragihandina Hesedê, arman ji wan geran bi cih anîna ewlehî û aramiyê ye li deverê. ام هیزن سوریه دموکراتیک لدر زورینه دوریه ما 24 دمجمیران ج جزره حتی باغوزه بردوامن جبو پاراستنا کسوکارن ما لنافچین در زوری امری نادن تشانین چه داعش به چه رژیم بوریا سوریه به چه هیزن باروانیا نشتمانیا سر رژیم به کو نافچین ما تک ددان ام چشانین ببینن ام لوان بدن امری نادن تکسی او تشانه کو درباسی نافچین ما ببن لکو دریبه بلا به ام آمادن جبو پاراستنا خالکین خو گرین هیزن کوماندوس و هیزن اولهیه سر به حسدی لوان نافچیان بردوامن آرمانجی گرا لچکدارن پاشمایی جهیزن سر به رژیم اسد و ریخستنا داعش لوان دوران ام هیزن کوماندوس لدیر زورینا لباجاروک زیبان پشتی ایریشا ملیسن بروانیا نشتیمانی و ین رژیم بریا سوری ام هیزن کوماندوس بفرمی و یکسر درباسی باجاروک زیبان بون و ما او بگشتی رزگار کرد ام رینادن شانین رژیم سوریه کو درباسی نافچین مببن ام هاتنا وی دریج بو پاراستنا سویلان و گلی خوا و ام رینادن تکسی کو درباسی نافچین مببا جبری روخینا رژیم اسد و حشت برفانبارا 2024 و پشتی ویجی لنافچین گندوار روجهلات روجاوا و باشور پارێزگەها دێرەزۆرê گرژید ناوبەرا هێزên هەسەدê û گروپên çekdar ên ser bi rejîma Esed û herwiha şaneyên Daişê de berdewamin. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.